Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a rain. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Di makalak asaan ko a problema ti kwarta. Ngamjak ni namnama akastoy ti gasat ko itinagan ni Ayat. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rain. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Rain, agreeing kan, aldawan. Anya kalaki din aya. Masapol aririingan ka pailaang kas kalaubing. Balasang kan, iso baliwa mo ti kasta nga style mo. Kasanon no awana koon. Iso nga ron asaan ko kaya tamapukaw kayo, auntie. Tadyak ka ba ilan ti agbyag nga awan kayo? Bumangon ka kit diditan. Nakasaganan ti breakfast mo. Agdigo sakpay sa aktumangan, auntie. Alang arot, bumangon ka ditan. Darasam ti aggaraw. Apay manen adandani ka nala daw iti umuna a subject tayo itay. Naladawak nga ron anagriing. Imbag lakit din tariniing nak ni auntie. Imbag kanaanos kan ka ni Antim. Siyempre kasla anak ti pangibilbilangan na kanyak. Tanabakitan kat nga ron abalasang. Ken inamat din ti pangibilbilangak kan kuana. Ay, kumusta? Gaputan na sapaan na tayo dahi di mama. Iso ana swerte ka. Awan problemam iti pagadal mo. Amang ano ni Antim paikit di ati mang papaadal kan ka. Agipaw-paw itpot ni papa. Kan uray nga tasan nga agpaw-it. Kabailan na kapagadalan ni auntie. Wan tawan kat nga rod anak na. Pudno day ta. Fatima! Rain! Umay kayo. Hintay ang merienda. Agi libre ka, Aljun? Isu nga ron nga inasitgan kayo, taawisan kayo. Siya kun titaya. Adda kwartak ita. Ay na, saan aga putad da kwartam? Kat agi libre kalatan Aljon. Manula ang matimeriendaan tayo. Intayon. Kan may sa sweldok iti panagkarwas ko tigastusan tayo. O sige nga, Rod. Madimot ano paayan da ka. Una, italang mat nga agawis ak. Ala, intayon. Nakaluto akon, Rain. Umay kanta mangantan. Apay aya, asaan mo amay batan, day ta silpon mo. Adda nga min nag-friend request kanyak, auntie. Isokit kita active profile na. Kat, Nagwapo nga min, auntie. Kan, itimot la pagadalan pagadadalak ti pag-iskwelaan na. kita akman. Atoy Iwan. At damot itsura na nga agpaiso. i-accept ko man. Basta ganad ka kadagiti pakigay, ma'am. Friend, aday pakitakan ka. Ang mga nuam mo. Nag-friend request ngamin kanyak. Dahito Kita man. Wow! Lepas mo dyan, paparami, di ba? Nagwapo matan. Igat. Ay na, jak am mo, friend. Alam, gwapo mat lang ata iti personal. Jak mo, Ngam, kunana, ano mabalin? Agkita kami iti personal. Kayat mo man? Wan, Ay sus! Di mo ibaga akurso na, Adam. Jak man mo. Ngam, kasla itala ang anagin Teresak amakigayam iti lalaki. Amangan mat no crush mo. Kwa? Basta, kayat ko pa'y amakita iti personal. Agyaman na. Tayo manugot ka, makipagkita kanya. Magpintas gagayam iti personal. Agyaman Uray si ka. Nagugwapo ka iti personal. Among kadi. Iti damo pan nakakita kan ka iti library. Kursunada kan. Sana ka nagsardeng. Aging gaadyak na amon tinagan mo. Inalaan ka pa hindi tiladawan, ha? Dahito yun.
Stalker kagayam ha. Saan mo't? Inalaan ka lang itiladawan. Tapno na nakalaka ka mabirukan. Kat, itata nabirukan na kon. Kaya't ka maamuti husto. Kwa. Awanin ti inak. Ti amak, ada ija abroad. Ni antik ti kadkadwak. Kan, agmamay sa ak nga anak. Sika? Marigrigat kami laang. Ken 5 kami nga kakabsat. Siyak tinaw na. No kas di nga awan klase. Tumulong ak itinegosyo ni uncle ko. Tay supay anayon ti allowance ko. Kasta ka di? Di ka madanagan. Siya kung timang bayad iti order ta. Ay, sana. Siyak matinagawis. Kaya nadamot kiti pagbayad ko. Idulin mo lang ang ti ibayad mo. Tao sa to, no agkasapulan ka. Sana balikan niyak. Tagmay-may saak na anak. Kan saan ko a problema ti kwarta. Kababayin mo't ano si kati pagbayadat. Sana bali. Saan ko a problema ti kwarta. Kas na ibagat. Agaman ang arod ha. Saan kalagayam anapintas? Nasingpot ka pa'y. Okay, aklaan papa. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Okay, aklang madiha. Saan mo ka di madlang baybayan ti panagadal mo? Saan, papa? Adda tulagan tayo nga alaan dakditan no makalpasak iti panagadal ko. Saan ka di? Wen, saan ko malipatan day tanging karikan ka? Alaan ka talaga dito'y numalpas ti panagadal mo. Itapay laang, excited akon papa. 3rd year college sakon. Isong adda pay may sa atawan. Ngam pampanunutag ni Manang Carol, agli day tulakit di, no agbati di tangag may maysa. Oh, di isurot ko, papa. No may surot mo, hindi pa'y langay ayabak dito abroad, ngam di na kayat. Ay, kasta ka di, papa? Wen, sige nga rodan anak, agpakadakon. Okay, papa. Bye! Kumusta? Anya tinagtungtungan nyo kan ni Papam? Maipapan iti panagadal ko, auntie. No makalpasak ton iti panagadal ko, alaan nakto ni Papa iti abroad. Talaga gayam apanawan nakton. Kat no mabalin, sumurot kayo laangan. Tapno agkakadwa tayo ijay, auntie. Ay, pasensya kan. Ngam adda dito iti pagsapulak. Kanja kayat apanawan da iti balay. Di, umay kayong tulaangan paspasyaran, auntie. Kumusta gayam ti kunam anaam-am mom iti Facebook? Ni Adrian. Nasingpet, auntie. Kan, amuyo, agar-araman kanyak. Kasta ka di. Ada ka di planom amang sumbat. When, auntie, urayak lang ti panagkasangay na. Taison to ti panang sungbat ko kankwana. Kat kasanun to nga rod no boyfriend mo. Di panawam tumatlaang no kunam nga agabrod ka. When nga paisoan niya. Makitan to, auntie. Mabayag paymat ti panag-abroad ko. Inaragsak na kiti dahil pa nagkasangay ka, Rain. Agyaman na ka. Kaputa sinong bata mo ti ayat ko. Dahil iti kapintasan a regalo an awat ko. Amom ka di, Adrian? Sikat ti umuna a boyfriend ko. Kat sapay la ko ma. Tas sikat ti umuna kan maudi a boyfriend ko. Ikari nga ayatan ka aging gatinggana. Kat sapay la ko ma. Takasta kamot kanya. Ikarik nga ayatan ka, Mat. Iti ingkana. Adakan ka ti birbiro kak iti may sa babae. Ano nga may tibir-biro kam iti may sa babae? Napintas. Nasingpet. Ken managayat. Kasanun, no makabiro ka iti napimpintas nga miti siya. Anya ka kani. Apay ngamin na dahi ti panunuta madagos.
kasungsungbat mula kanya. Gamday tanti bagbagam. Pasensyakan ha. Sika nga minti kayat ko ang makaduha iti tungpal biyag. Nakaskas daaw. Itaman pa'y anakariing ka asaan ang masapol aririingan ka. Wan anti, Jack kayat ti maladaw. Kayat ngamin ni Adrian, agkita kami nga umuna sa akto sumrak iti umuna a klasek. Kaya't ka di asawan day ta a boyfriend mon. Owen, anti. Asus, ti panaki-boyfriend mo lagayam ti solusyon. Tapno masapa ka nga agring. Ni anti mat. Kat, pudno mat. Naki-boyfriend ka laang, amo mon ti agring amasapa. O sige anti, mapanakon, tadyak kayat ti maladaw. Mapankan, adi ka pa'y nagarmosar. Mangan kaminton ka ni Adrian. O sige anti, mapanakon. Oy, friend. Adda madlaw ko kan ka. Manipod boyfriend mo ni Adrian. Madlaw ang nakaragrag sa kakanayon. Saanin akasla idi akanayon kang aglaladot. Ken saan kan amaladladaw asumrak. Tila madlaw mo. Hangam, aklunak. Nakaragrag sa kak itatadlan boyfriend ko. Ay na, itala mapadasak ti kastoy, Fatima. Damo nga minti maadaan iti boyfriend. Mabali na kasta. Damo nga min ang mapadasak nga addan agay ayat kanya. Maragsakan akparakan ka, girl. Uray agselselo sa kun numaminsan kan ka. Kaison ti ad-adda kadwam ngam iti siya. Pasensya ka lako man ha, friend. Patya kamawatan na. Wen gaputagayem ka. Katnoan niya ti pakaragsakam. Pakaragsakak matan. Umadanin ti bakasyon tayo. 4th year tayon inton sumaruno atawngan. Anya ti planom? Ti plano, kat makagraduate ta dwa. Makapasata iti board ngagpadpada. Makabirok ta iti trabaho. Kat kalpasan na. Ikalaysakan. Agyamanak no karamanak iti arapaap mo, Adrian. Ngam mo. Ada tulagan mi kan ni Papa. Alaan nak ija abroad no makagraduarak. Ta ijayak nga agtrabaho. Ngam, itatakaraman kadag iti arapaap mo. Saan akon nga ag-abroad? Ha? Agtali na eda kon dito Pilipinas. Mayat gam ti plano ni papamken ka. Nung ay makaungat, no di ka agtungpal iti tulagan niya. Patyak ang maawatan nak ni Papa. Ang imong sayang tinapintas ng oportunidad nga gururay ken ka ijay. Sana balen, Adrian. Para kanyak, sikat ti kang runaan kan kapatgan iti biyag ko. Hello, Papa. Kumusta, iha? Kaano ti bakasyon nyo? Dayto yan na bulan, Papa. Magagaran akon. May salangin na tawen. Agkadwatan ton ditoy. Papa, adda kayat ko nga ibaga kada kayo. Anya day ta, iha. Amangan no saanen amatuloy kiti yumay ko dita. Anya? Di ba't nagsaritaan tanday to'y abanag? Papa, pasensya kayo na. Ngam, diyak kaya tapanawan ni Adrian. Ti boyfriend ko. Iha, napintas ti trabaho nga agururay kan ka ditoy. Saan mo ko mga isukat iti may sala nga lalaki? Saan ka matlang nga nakasigurado no talaga ata kayo ti katuluyan? Ngam, Papa, ay ayatan nak ni Adrian. Kat ay ayatak matunay. So please, maawatan nak ko ma. Mala, saan ta pa'y lapagsaritaan da iti abanag? Adu pa iti mabalin ang papasama kiti unos ti makatawan. Patsek, agbaliw tu pa iti kapanunutam. O sige, Papa. Bye. Anya ti kayat asawan tinangeg ko at tungtungan nyo ka ni Dadim. Kayat nakadi asawan, asaan ka na matuloy nga aga-abroad na makapagturpos kan.
Amok amaragsakan kayo itinanggagyo, auntie. Wen, pudno. Diyak kaya tapanawan ni Adrian. Ay, iso ti amin ko. Kasla diyak kabaulan ajak makita iti agmalom. Palagiplaang dahitoy, iha. Saan mo nga ipaay amin a panagayat mo ka ni Adrian? Agibati ka iti para iti bagim. Ta saan mo nga ammo no anya dagiti mabalin a mapasamak? Patsyak nga agpadpada kami iti marikrik na ka ni Adrian, auntie. Amok, di naktupulos lukwan. Nalpasan ti bakasyon. Kat maragsa ka na. Ngamin, graduating tayon. Wen nga rod, nagpartak ti aldaw. Saan ang mapupuutan? Wen nga rod. Kat, anyang matiplanom inton makagraduar tayo. Agkasar kayo ka din kini Adrian? No siyak ti masurot. Kayat ko, Anya? Angam saan mat nga rod ang mabalin asi siyak ti agdesisyon. Siyempre, urayak no anya ti ibaga ni Adrian. Kumusta kayong matan ka ni Adrian, iha? Okay kami mat, auntie. Ngam, itatadandani kami agradwar. Busy ti tunggal may sakada kami. Manmanon nga kita kami. Angam, okay la kanyak. Tinapatag, makagradwar kaming agpadpada. Katuan nasken a makagraduar kayo, ta para matlaeng iti masakbayan yo. Ay, pasensya kan. No itala ang anapatgak tikid daw mo nga agkita tamanan. Ada kahit kung ipagakan ka, Rain. Iswaan, nakipagkita akin ka. Anya dayta? Siguro, may papan iti planom para iti umadanin a graduation. Saan? Sapay lang kumatamawatan na ka. Pakawanan na ko, ma. Ngem kahit kung ti makiwin naswaskan ka. Anya? Iti anya aga po. Ada ka ti basol ko. Awan. Siyak ti nagbasol. Anya ti kayak mo asawan. Adan sa baling ay ayatak. Anya? Kasta lang kalakanakan ka ti panangisukat mo kanyak. Pakawanan na ko, ma. Rain. No ti kunam. Kat nalakalang nga aklunak ti amin. Nagbindot ka, Adrian. Saan kanto ang mapakawan? Itikas dingay naramid mo kanyak. Unay matan tigasat mo, iha. Kaslaawanan serbi ti biyag ko, auntie. Apay akas ti tigasat ko. Awan ti mo kabasol ko. Nga mapay akas ti tinagbanagak. Amom, iha. Dayta tiga po asa anak kon anak ki asawa. Agpada ta. Alinuh ko ti lalaki. Iso anak ko nakidikan ka asaan mo nga ipaay ti amin a panagayat mo. Tas ikalaon ti ka sino bilang. Auntie, nagsakit. Katap no malipatak ni Adrian. Patuluyak ti agabroad, auntie. Panagkunakat dayta ti kasayaatan nga aramidam. Kat no dumtang tumanan ti panawan, makasara ka iti lalaki nga ayatam. Siyakto ti kang lunaan amaragsakan, kaanakan. Kat sanak atultuladan, nagbakbakat abalasa. Iti agdama, adak ita dito'y abroad, Mr. Lonely. Ket may sada ito'y programa yo aliwliwak. Gapu taaging gaita, awan pa'y boyfriend ko. To'y pagayam mo, Rain.
Agyaman nakpagayam rain iti daytoy apakasaritaam ket ti makunak saan mo arekpan ti pusom itinagan ni ayat. Tungpalam ti balakad ni antim gapo tanarigat ti agbaket nga agmaymaysa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Rain iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanmiyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinge di tinagan a Raquel. Iti Kawayan City, Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Iti damo makunak anasingpet ken naparabor ti asawak. Ngam iti panaglabas ti aldao. Nagparang ti pudpudno akababalin na. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raquel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta mo ti trabahom itinagmalam, love? Nasayat mat. Napintas ti negosyo kita. Adu dagiti agatang iti motor ita. Sa bagay, manipod idi pandemic. Adon ti mayat nga agmotor, tangim mina mo ngaminan ti pasahe. Ba nagapabor kanyak? Ngimato ti sales mi, manipod nag-pandemic. Ay, love, addan sa nalipata ma. Anyo ko ma? Ti pasarabom kada kami iti anak na Sana na masapol. Isupay agastos. Ang sigod Sa na. baliitan, Raquel. Sa baliitan. Ngam, Kaya't kung ad-adda pa'y arumang ay tayo. Isuanas kan ti panagsalimat-mat. Naggasat at talaga ni Manang Raquel anya, tatang. Uray si kamat silya. Nagasgasat ni Manang Taapay, mate. Nagrang ay tinegosyo ni Bayaw Felix. Agasam ngay. Isoda ti akin kuko iti may nga outlet ti agtagtagilako kadagiti motor. Ang madamot ka partner na itinegosyo na. Uray pa'y tatang. Tadwadala ang agudwa iti birok da. tatang, nangag ko ti saritaan nyo. Ni, Ti asawak mo ti pagsarsaritaan nyo. si kamat gaya Manang. Nasaya at man ta nakapasyar ka diti balay. Win nga paiso, Raquel. Nabayag adi kay imay dito'y balay. Ay, pasensya kayong tatang. Saan nga min akayat ni Felix apo masyara? Anya? Nay, saan mo tasigod akasta ti asawam? Leia. Agar aramid kam gayam iti assignment mo. Wan, Daddy. Akisak pa'y kada kayo. Awon gayam. Dagiti kakabsat mo. Nakaturog na ni kwarto. Kasta ka di. Kadwada ni mami yo. Kuha, Daddy. Napanbit iti balay da lolo. Imbagak ka ni mamim. Asaan apo mampanaw dito'y balay. Kasanon, no adda ti mapasamak ka dagiti kakabsat mo. Kat babasit da pa'y. Saan, Daddy? Nakaturog damat? Kan adda akmat ngagbantay. Sumangpet tulaeng. Ada akon Felix. Nabitak mat lang ang ijabalay da tatang. Uray pa'y. Diyak kayat apang panawam dagiti anak ta. Diyak kayat! Sino mo tatagdur-durbel? Good morning, Ma'am Raquel. Kastamat, Ruben. Ngam saan na kun nga awagan iti ma'am? Manang Raquel latnan. Kababain mat, ma'am. Bus ko ti asawa yo. Oray pa'y. Diyak kayat nga awagan nak iti ma'am. Ay, wan gayam. Anya dagita bitbit mo? Kuha, ma'am. Manang. Karne kanat natang dagitoy. Anya? Papaitulod ni Boss Felix. Kasta ka di.
Adda ngamin napan ko ginatang iti palengke. Ket imbaon nak ni boss agumatangan iti karni kan nateng. Ay, una yun ti boss mo. Mala, agyaman ak iti panang itulod mo kadag ito'y araw, Ben. Apay mo't nga imbaon mo pa'y ni Ruben nga aggatang iti abasto tayo. Tapay, dakas ka ni. Awan, ngamket di, naisturbon jay tao. Uray pay, siyak tibos na. Wen ngam adda akmat ngagpalengke. Takayat mo man ang tirumwar? Tapno kumkumpormi man ang tipapapanam? Felix, si kakadidaytan. Manipod ita, jak kayat akanayon ti iruruar mo. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Basta, ti saok titong palam. Asikaswam kit di dagiti talong anak ta. Kasta matar aramidak. Hawan gayam, manipod ita, ipakitam amin kanyak ti resibo, amin agad gatangam. Kan amin alistaan dagiti amin agad gatangam. Apay mata na kasya ti asawak. Nagbalbaliwan. Kasla sa anak nga asawa. Amin kat kwentaan na. Mami, agsangsangit kayo? Kabayatan di pa naglablabayo? Ko anak. Si kamat kayam. Awan na ito Addala na lagip ko. Anda ka di problema yo, Mami? Awan anak ko. Awan. Apay nga rot nga agsangsangit kayo? Ko ang amin. Addala di may nagkinaawatan kini daddy yo, anak. Nagapa kayo ka ni Daddy? Saan? Gagangay ti agasawa. Addala ta saan dapat kinaawatan. Ala, mapan kakit di agdigusan. Tani adda pa iklasem. Wan, Mami. Sanda ko na pagparikutan pay. Ay, kaasi kayo mod. Tadwa pa'y ti adding ko ababasit nga awiran nyo. Okay lang, anak. Kat pagyamanak unay, tanasingpat ka. Matultulungan na kadagiti ubra dito'y balay. Adang samot parikot ni Manang Raquel, tatang. Apay anak, adda ka din na sa unimanang muken ka, parikot na? Kaslada parikot na kani Bayaw Felix. Anya ka no dayta? Kuha, tatang. Anya akwa? Nagbalin ka no anaimot ni Manong Felix. Anya? Sakot, naingat kanupay kan kuha na itan. Bayam, kasaritak tuman ti kabsat mo. Mapan ka kumay di balay da, tatang. Ay, wala niya. Nabayagan na sa anak ang nagpasyar ijay balayda. Adaawag mo, tatang. Nay, inimit gaya manang mau. Pagsasaritaan talaeng, isunti umawawag. Hello? Tatang, no addaman wayayo. Da kayo ti umay dito'y balay. Nay, apay ka di Raquel. Ada parikaut? Kung amin tatang, sa anak ama ka umay dita balayo. Iso ada kayo kumanti umay dito'y balay. Sige anak. Pumasyarak di tabalayaw. Nakapasyar kayo mat dito'y balay, tatang. Wen anak, tadyak mo't mauray ang dagiti agiin ang agpasyar ijay balay. Tapay, tatang. Umay kayo umutang iti kwarta ka ni Raquel? Ha? Ay, saan barok? Kailiw kayo met. Iso nga imayak. Nasayat no kasta, tatang. Nasaysayatan tinalawag. Maawatak matirigat ti kwarta ita, barok. Gusto ka, tatang. Saan ko apidpidutan ti kwarta? Sa maysa, adda plano mi iti business partner ko. Ngagpatakder kami pa iti branch ti negosyo mi, iti sabali nga ili. Ay, nasayaat na ita, barok. Kung tatang, planok ti agbalin na milyonaryo. Isu akas taunay ti panagsalukag ko ita. Ne, tatang, adda kayo mo't gaya man. Itay kayo kadipay. Sa anak pa yung nabayag unay, anak ko. Mga sagana ka man iti merienda ni tatang, Raquel. Amang ano itay pa amabisbisin. Darasam ti agunay. Ay, pinaburbur matan ni Felix tilugan na sa Pimanaw. Imawag namin ti business partner na, tatang.
Amangan mo't numakaungay, gapo iti panagpasyar ko dito'y balayaw. Saan mo't siguro, tatang? Madlaw ko adakkel ti nagbaliwan ti asawam. Manipod imasinso ti negosyo na. Jak ilibak day tatang. Day tatipod no. Kan apay akimutong kamatan. Kasta ka di tatang? Ay, kasanumat ngamin. Ultimo sintimo, bilangan na. I-audit na amin. Ay, una yan ti asawam. Kasla agbabawi akpayan anak ki asawa kan kuan. Di kag panunot iti kasta. Talon dagiti anak yaw. Binalaagan ka ide, nga amumpay ahusto ti kababalin na. Nga man niya ti inaramid mo. May salaabulan ti panagnobyo yo. Nagkasar kayo na dagos. Day tatidak kalabidot ko, tatang. Nagsingpet mat ngamin ididamo, kan naparabor pa'y. Ala, at daditan. Nasken asangwam ti biyag mo ita. Ay una yung tiwara dito'y salas. Kasano? Nagayayam dagiti dua akakabsat ko. Kat apay asaan nga yornos ti inam. Nagluto itay. Sa nagdalos. Kan nagsibog ka dagiti masetas ijeruar. Day talang matinubrana. Di na pa'y mat mamintinar tilinis dito'y unag ti balay. Siya kung timang yornos ka dagiti wara ti kakabsat ko. Kasimat ni mami. Saan mo nga isakit ti inam, Leia? Tadagi talang mat ubra dito'y balay ti araramidan na. Kan, apay anabayag anapan na grocery? Amang ano adan iti dalan na, daddy. Saan la ang agar aramid ti inam iti saan ko ang magustuhan, Leia? Ala ni daddy. Nagsingpat ni mami. Di na maiturot ti agaramin iti dakos. Adda akon, Felix. Napanak pa'y ngamin nagpalingki kalpasan ti panag-grocery. Ginatang kong dagiti daddo maakasapulan tayo. Nakisinarakan samat iti lalakim. Unay mo't daytan nga bagbagang, Felix. Di ka kadimabain. Si sasango pa'y ti anak ta. Uray pay. Kayat ko amang ngigna, ajak tupulos kayat arugitam ti ulok. Jak ipalubos. Nagimas matanda iti adyos manang. Sige la ang ading ko. Agmerienda ka. Day ta cake. Siyak tinangbit ita. Mangan ka laang. Talaga? Iyawid kong ton dagito manang. Akuray ka. Apay kasla limlim tagmot dagita matam. Adda nga imalas ti ugali ni Felix ita ading ko. Saan ka di pa'y anagbaliw ni Bayaw, manang? Saan? Agasam. Pagat atapan nakngadta ka no lalaki. Ay, unay mo ti kastan. Jak amo no apay kasjay. Amang ano isumot ti adda aramid na, manang. Anya? Kasta ka no dagiti adda aramid na. Ipulagid dati aramid da iti sabali. Ay, jak amo no niya ti aramid, Axelia. Talaga ang mariribukan ako na yan. Doktalam ti agpayso, manang. Kasano ko maamaramid ko data? Di na kaya't ang pumanawak dito'y balay. Nagpaikabil pa iti CCTV di tabalkon. Iso ang mamonitor na amin agaraw ko. Unay mo't gayam ti kastan, manang. Unay mo't tan ni manong. Anya ti ginagara ti kapsat mo dito'y balay? Nagpasyar laang mata. Kailiw na dagiti kakaanakan na. Ti kunam kit di, kat mabisbisinan. Iso nga imay dito'y balay. Anya? Agpay sumat. Ta dito'y balay, naimas ti merienda, kan sidaan. Saan akas ijay balay da? Bulbulong ti sidsidaan da. Saan ka kumamat akas na, Felix? Taapay, isakit mo ida? No saan asyak tinaasawam? Kas jay kumamat ti biyag mo ita. Anya? Kasla kamat kalding abulbulong ti sidsidaan. No saan asyak tinaasawam? Ala, maturog na. Masapa ak manin nga agriing inton bigat. Agsarita tapay. Nagasat ka kit di kanya ka, Raquel. No nalipata mon, ipalagip ko kan ka. Akas taunay ti rigat ti biyagyo, idi pinakasaran ka. Uminom tapay. Ruben, layos ti arakan pulutan dito'y birthday ni Parebong. Angan, nabartek kayon saan, boss? Saan pay? Kaduan naklat nga ginom.
Katini, busy ni Paribong. Itulod kayon, boss. Ang mga nubirbirukan na kayo ni Ma'am Raquel. Nalipatam samat, asaktibus mo. Amok day ta, boss. Awagan man gid din ni Raquel. Ibagam, asaan akong nga agawid. Tamaturog ag dito eh. Ang boss. Aramidam, wano, ikatan kay ti trabaho, may tamat laang. Sige, boss. Awagak ti asawa yo. Api-api nanawan na kami matan dati. Natayan ni Daddy Midi isang patday di ospital, anak ko. Nadisgrasya. Gaputan na barbarta ka nagmanehoy di rabi. Apay nga minasaan ni Uncle Ruben tinagmaniho, Mami. Pinagawid na ka ni Ruben, anak ko. Ang mumat ni Daddy, naturay. Noay niya timbaga na, iso ti matungpal. Leia, umay ka naning. Mapan ka pa'y mangan. Wan nga agpaiso, anak. Kaduan na ka ni Antim Celia. Saan, Mami? Auntie, diyak pa'y mabisin. Kaya't ko abantayak lata ni Daddy. Amok nga itisan nga agbayag. Itulod tayo ni Jay Cementerio. Makatawanin tinapalabas, manipod pimo sa iti asawa manakaw. Wan tatang. Nakailiw-liwag ka siguron. Wan tatang. Ngam na sakit tinamwak. Ha? Anya day ta? Inaklon ni Ruben. Ngad da babain ni Felix. Anya? Iti day di rabi apan nakadisgrasya na. Agturong iti ayan ti babae na. Kasta ka day. Wan tatang. Jakla impagarup alinip-liputan nak ti asawak. Impagpagapok lang amin kadagiti anak mi. Iso a pinas pasensya aklatan. Kasla ak may sa abalod idi si bibiyag pa'y. Ngam inibturak ti amin para iti pamilya mi. Ala, pakawanem ti asawam, Raquel. Iti kasta, malaganan ti riknam. Wan tata, napakawan ko. Katagyaman ak iti Diyos. Gapo ta iso tinang tartarapay kanyak. Tapno madaarak amin dagito yapan nubok. Tapan agrik na kita. Kaslaak nakarwar iti pagbalutan, iti naunday apanawan. Saan akon anaki asawa pa'y Mr. Lonely, impamaysak ti atensyon ko kadagiti anak ko. Iti likodan ti amin, nalidayak latta iti ipupusay ti asawak. Ado ti agkungkuna amaki asawa akpay, ngam ingkiddeng kon nga ipamaysa ti imatang ko kadagiti anak ko. To'y pagayam mo, Raquel. Raquel, pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, addan iti nagkaysa abiyag ti asawam. Isu ati saam nga impaaynaken ka ket lipatemon. Tunggal tao, adda pagbiddutan na. Tano si bibiyag kumapay ti asawam, nalabit ang nakaamiris meten. Ket agbabawin iti nagbiddutan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Raquel, iti Kawayan City, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan Areya at agalat Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biyag. Tabarang makaibati ti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rhea. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sa di numanen ay ti papanam anak ko, kat ne, rabiin. Amangan no anya ti mapasamak ken ka iti dalan. Sapay babae kamot nga road. Di nakman pakibiyangan si kaabakat. Mapanak iti kayat ko apapanan, iti anyaman nga oras a kayat ko. Hay, surun kon. Anak ko, apay ka day akasta ka. Awan mo't amok anag kurangak ken ka. Ngam apay akasta ka moten. Ato na amin dagita ngay bagbagam si kabakbakatan. Panawan ka man langan. Ha, surun kon. Pangaasim anak ko, di ka kumapumanaw. Madeteriknak. Saan ka kadi amasyan amang panaw kanyak? Awan serbi dagita nga ibagbagam si kaabakat. Sige, tagay lata, Joy. Rhea, agpapas tayo kiti nga uminom iti arak. Nagmayat ti kastoy abiyag. Saan ka di? Gusto calendar. Kastoy abiyag ti kayat ko. Nagganas ti kastoy abiyag tayo nga agbabarkada. Alang aron, tagay lata. Kakaiso na anawaya tayo ita. Ipapas tayo kiti aginom kan agpulutan. Nang runa, tada tayo mananti agkukuyod. Rhea, kaanakan, kayat ka kasarita. Kat sapay lakuma, tadumngag ka kadagiti ibagbagang. Anya ka di matibagam kanyak si kaabakit kilina. Ibagamon, tadisturbo ka iti panaginana. Ha? Nagbastos kamot kan Rhea. Talaga nga awan sursurum nga inanak. Ngam sapay lakuma, tadi kanto agbabawi gapu iti kasta nga ukalim. Anya? Ha? Pumanaw ka man laangan dito'y si kaabakat. Tapno ibagakan ka. Di nakpakibiyangan. Gaputabiyag ko da ito'y naawatang. Sige, no kasta ti kayat mo, makaammo ka nga rodan. Awan sursurum nga inanak. Pumanaw kakit din si kaabakat lina. Kat saan kanton ngagsub-subli dito'y balay? Nanang, ikandak man iti kwartayo. Rumor kami kadagiti babarkadak ita. Awan maited ko a kwarta, anak ko. Tilaangan po unak nga aglaklako tinatang tiigam ko ita. Ay, pangaasim ko ma. Agbaliw kan. Madandanagan akparakan ka. No kasta rumrumar kayo kadagiti gagayem mo. Ay, amangan no adadakes ama pasamak ka no di ka pa'y agbaliw. Anya? Ha? Nagadupay laang mat asa uyo, nanang. Alakit din, ikanda kon iti kwartayo, tamapanakon. Ay, pasensya kan at talaga, anak ko. Ang madetirik nak. Iso adyak nakalako. Ultimo kadagiti mulak anatan. Ay, awan mat gayam serserbin, nanang. Panawan ka man langan. Nasayata na danon ka dito'y balayo, Insan Rhea. Anya ka di matibagam kanyak, Insan Lester. Di mo ibaga nga umay nakmat sermonan. Kayat ka lang nga bagbagaan. Maasyanak namin kini Auntie Marga, gapu iti aramidam kan kuana. Pangasim insan, agbalbaliw ka kuman. Amang ano pagbabawyam tumot lang ti kastoy nga aramidam. Agbalbaliw kan, sakpay amaladaw ti amin. Apay aya apakibiyangan nak. Asino ka kuma amakibiyang kanyak, ha? Insan Lester? Ala, pumanaw kan dito'y balay. Diyak kayat adang ganda kita ibagbagam. Ha? Manakibiyang kayo unay.
Ang insan, amom ka di ti sasaadan ti salon at ninanang mo? Anya ko mga iti sasaadan ti salunat na. Kat no nagsaran tamat, saan mat amasakit? Insan, kinaduan ni nanang ko ang nagpa-check up ni Auntie Marga idi kalman. Gaputan na dano na dito'y balay yung agkakapsot. Kat amom ka di? High blood gayam ni Auntie. Anya? Ha? Imposible mat Jak mamati iti dayta. Siguro, ibagbagayo lang dayta, tapno mamati ang kada kayo. Ngam never! Saan dakto ang mabalin abyangan apulos kadagiti kayat ko nga aramidan. Kat, no bilang manpod no ti imbagam insan. Itultulo yung arudan nga ipaagas ni nanang tapno agimbag adagos. Nagalas at talaga ti ugali minsan. Ala, no di mo kaya ti dumngag kada kami, makamukha nga rudan iti biyag mo. Sapay ko ma, tasaan mo to apagbabaw yan ti kastang ugalim. Hay, pumanaw kakit din. Nagadupay lang nga ibagbagam, nga awan mo't ser-serbina. Adda tayo manan dito'y bar, friends. Sigurado. Agranak tayo manan nga ginumidayin ti Ara. Wala, Joy. Talaga akas ti mapasamag ika. Isungarod nga adda tayo dito, tapno umay tayo again, Joy. Okay. Alang arudan, agurder tayo niti pulutan kan inuman tayo. Tamang rugi tayo. Okay, siya kun ti mapan agorder iti pagsasangwan tayo. Orayan daklatan dito, Nabartek ka manan, anak ko. Talaga ka de, akas talatan ti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Saan ka pa yun nga agad-adal? Gapot tadag iti barkadam lataan ti sumursurutan. Saan ka din nga agbaliw, anak ko? Awan bibiyang mo kanyak si kaabakat. Aramidak ti kayat kong aramidan. Ala, agli si kakit didit na. Takayat kon kagin na. Nangan ka din, anak ko. Ingka kumapay mangan, sakbay asumrag ka iti seled mo. Nangan akon, bakit marag ka? Sige hinakon na ginana. Anya ka di manan ti masapol mo kanyak si ka bakit lina? Aping adda ka manan dito balay? Di mat imbagak nga uray saan kan nga umay dito'y balay? Adda ak manen rey akanakan. Gaputa kayat kamanen apalagipan. Pag nga asim tagbaliw ka kuman. Kaasyam kumamat tinam. Nakakaasing aglaklako itinataeng tapno addala ang pagbyagyo. Ngam kastala ang tararamidam. Apay, talaga ka di akas tati kayat mo apanagbiag. Taan niya ko mga minti parikot mo iti day taabanag bakit lina? Apay aya apagparikutan na klaunay? Ha? Tapno ibagakan ka. Biag ko day toy. Iso nga awan nga rod ti bibiyang mo kadagiti aramidak. Naawatam. Ala, no talaga adi mo kayat ti dumngag. Makaamu ka nga roden. Talaga anatangsit kariya. Pagbabawyam to ti kastoy ngar aramitam. Ngam naladaw ton ti amin. Ha? Madulak amin nga ibagbagam? Pumanaw kakit din dito'y balay. Kat saan kan ngagsubsubli? Di nakpakibyangan iti kayat ko nga aramidan. Gapot abiyag ko da ito'y. Apaya dito'y sa alas tinagidaan nyo, nanang. Sumrak kayo man mat ijay siledyo. Nagalas akit kitaan ti kaaddayo di taan nakailad. Rhea, anak ko. Yawatan nakman iti danom. Talaga nga ben ama diteriknak. Marigatanak abumangon kan maululawak. Anya? Bumangon kakit didita. Kad sikatimapan mangala iti inumam. Adda pag nami kadagiti barkadak. Jak kayat ti mataktak. Anak ko, pangaasim tabantayan na kuma. Uray italaeng.
Ay, talaga nga men, amariknak anak kapsutak unay. Madi talaga tibagbagek anak ko. Dahil amangan no kumaro manan ti high blood ko. Iso akas to'y ti marikrik na. Ay, adula amin dayta. Adda pa panak ita, iso asaan ka mabantayan. Saan ka man nga agarti-arti dita? Gaputad dinak malapdan arumar ita. Panawan kan dito balay, kat makaamukan iti biyag mo. Lander, Rhea, maudi day tuyan nga isusur ko kada kayo dito'y bar. Oh, apay may tinakas na tibagbagam, Joy. Di mo po na akayat mo ang baliw. Kasta nga agpaiso ti kayat ko nga aramidan, Rhea. Na-ameris ko nga min, nga awan na sayat apag banagan ti piyag tayo. No kastoy latan ter aramidan tayo. Kitaan mo. Awanan ti agad-adal kada tayo nga agbabarkada. Idinto, tadagiti kapatadan tayo. Kat dandanidan agturpos kadagiti kursuda. Isu agbalbaliw tayo kit din. Anya? Apay akastamot ng ibagbagam. Adula amin day taagbaliw nga ibagbagam. Agpapas tayo kit di nga ginom kan nagpulutan. Nagmayat ti kastoy abiyag. Huwag mat namin, Joy. Isu alipato mo day tabaliw-baliw nga ibagbagam. Oh, adto ti baso. Agtagay ka kiti. Ay, kastang unay gayam abartak mi idirapi. Isu adya ko nakaawin. Ay, asidag akong itibalay. Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasamak. Insan, nasayata si Mang Petkan. Insan Lester, apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasamak. Di ka kumamakmak lahat, ha? Awanan ni Auntie Marga. Pimusa yan. Anya? Kasano ang napasamak dita? Nalabit nga imatakit ti high blood na, insan. Saan ana itaray adagos di ospital? Naladawan idi nakita ti kaarubayo. Nalabit nga yung karigatan na titimak der. Ngam idi maulaw, natumba, kat naipakpak ti ulo na. Anya? Saan na mabalin namatay ni nanang? Ala, insan. Sumrek kan di tabalayo. At dadita ni nanang ko. Antilina, awanin ni nanang. Nasaya at tasimangkot kayo si Kangawan Serbi ng anak. Aday tati na matmatam. May san analangis abang kayo. Naragsak ka ka din. Awanin makibiyangkan ka. Iti kayat mo nga aramid. Pagawanin dagan. Diyak ang mo tinararamid ko. Diyak yung pagaro. Aday di gayam may sapas wadanom ti maudi akit daw na ganyan. Ngamjak pa'y naipay. Agbababawi akan ti. Gaputay patpatag ko ni nanang. Ala, mapan kakit din iti ayan dagiti babarkadan. Gaputa isu dalaang tinapatagkan ka. Awan babain mo nga inanak. Pumanaw kan dito'y. Gaputawan karbangan amang bantay iti kapsa ko. Kagurgura ka, Rhea. Saan nga ingkatang ninanang mo iti agas na tinaudi nga inted ko kanukwana? Gaputa inted na pailakan ka. Kasta gayam. Diyak amo akas na anti. Nga mawatan kayo. Nga oray papanawan dahil. Sana ka pumanaw. Kaya't ko abantayan ni nanang iti maudi agundaway.
Nanang, pakawanan na ko man. Ipatpatagaw na, nanang. Nanang, saan kanta na makita iti kaano man? Pakawanan na ko man. Gaputa puro sakit tinagam timpalakam ko kada kayo. Ngamam mo ti Diyos, pagbababawyak dagiti ngay nararamid ko. Ngamusto ti kanayon da ngay bagbaga kanyak iti. Analadawan ti amin no makaamirisay. Insan, umaikan. Pag-awitan. Duduatan ang nabati dito'y kampusan to. Imunan ang nagawid na nanang. Umaikan, tanapudot ang tidarang tiinit. Umunakalat na ninsan. Ipapas ko payabantayan ti tanam ni nanang. Diyak man lanas asikaso sakbay anatay. Maawatak tirik na minsan. Ala, kaduaan ka pa ilang araw dito'y tanam ni nanang mo. Agyaman na insan. Insan Rhea, anya ti planom itatawanin ni nanang mo. Kinapudno na insan. Diyak pa'y mo. Awan mat namin ti adal ko. Tagtrabaho ako ma. San pa naladaw ti amin, insan? No kayat mo, ituloy mo ti agadal. Ninanang kon ti makamu iti aramatan. Agpaiso insan. Wen, no laket ta kayat mo ti agadal, si dadaan ni nanang amang tulong kan ka. Agyaman ako na insan. Ikarit, agsingsing pu't akon. Igaad ko ti agadal para matlaang kanya. Kan, ti arapa upday di nanang. Ala, maragsakan at nagbalbaliw kan insan. Kat sigurado, maragsakan mat ti inam itinagkay sa abiyag. Tinungpal ni Antilina ti Karina kanya kat pinagadalnak, Mr. Lonely. Ita, nakalpasa kon iti adal ko, kat adamat na natalgad apanggadak, kastan kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Rhea. Rhea, pagayam ko, nagasat ka. Gapu taadda ikit mo anang tulong latagen ka, itilaksid dagiti madi nga inararamid mo. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw, para matlang itinapintas a masakbayam. Agbalin kumamat nga adal da ito'y kadagiti sukir nga anak. Taditay kuman urayen, amala daw ti amin, sakbay nga agamiris tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Rhea, iti La Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Ophelia, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pimatulak iti lalaki, anakisina iti asawa na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ophelia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam? Sinong batam ni Wilson? Wen, Kara. Ay sus, agar-aramid ka. Amumit nga adan asawa kan may sang anak da.
Ngam nagsinadan iti asawa na. Sigurado ka nagsinadan iti asawa na? Imposible mat ano saan daan nagsina. Apay nga rod asaan nga agaw-awid. Agpapaw itlatan para iti anak da. Ay, jak amo, Ophelia. Ngam awan panagtalik ko iti lalaki asina iti asawa da. Saan asinaan ti babae iti lalaki no nasaya at ti aramid na? Tandaanam dayta. Nasaya at adakan anak ko. Itay nakapeng or-urayan ni Anton. Anya matanday tang Anton. Imbagak lang nga rudan asaan ko akayat. Ngam agsubli-subli. Sangwam latta. Narigat mat no bastusam. Madi timang pabain itipada na a tao anak. Sige nga rod nanang. Kasaok labiit. Alang nga rod. Nakapagsarita kay Thomas siguro no nakaluto akon. Ay, nasayaat nga rod no kasta nanang. Mabisinak nga minan. Ay, napananggayam ni tatang. Kasasauna itay ni Anton. Sige nga rod nanang. Mapanak iti ayanda. Adda ka matgayam ang balasang kao. Ay kinasarsaritak pailaang ni Anton. Tapno saan amaburing amang ururay kan ka. Ala, panawan kayo pa tapno makapagsarita kayo anasayaat. Ay, agyaman naktata. Mawan anyaman na barok. Sige. Anton, saan ka di nga imbagakkan ka? Sarda nga mo ti panang pasyar mo kanyak. Taawan ti maganab mo. Sa anak amawan na itinamnama, Ophelia. Aging ka nga awan kaayan-ayat mo. Palubusan nakmat ko mga agaram kan ka. Addan kaayan-ayat ko. Anya? Sino? Ni Wilson, saan mo nga amam mo? Umay ka di dito'y. Apaspasyarin na ka. Saan? Ije pagtrab-trabahwak ti pagpaspasyaran na. Sigurado ka di anapudnukan ka? Siyempre sungbatakit din no saan anapudno. Iso nga isardeng monti agaram kanyak. Sige nga, Rod. Agpakada ako, Ophelia. Agyaman aklangan iti panang sangom kanyak. Umay ka, Ophelia. Ijay ti papananta. Agpicture ta. Tamaya ti view ijay. O sige. Amom ka di nga itala nga makaumayak dito'y. Talaga? Wan mat. Awan mat ngamin mangipasyar kanya. Sana bale. Itatanda ako ni tibiyag mo. Ipasyar ka. Iti amin akayat mo apagpasyaran. Mabalin ka di nga agpasyar tamot ijabalay? Kayat kaayam-am mo kadagiti naganak ko, Wilson. Sige. Agyaman nak, tauman nugot kaayam-am mo kadagiti naganak ko. Amangan mo't no istrikto da. Amangan mo sandak akayat. Apay kumamat asanda ka akayat. Amangan mo adda nagugwapo. Akayat da aparakan ka. Anya? Nanang, tatang, kayat ko ayam-am mo kada kayo ni Wilson. Kaayan-ayat ko. Anya? Addan ka ayan ayat mo? Maragsakan ak amak-amam mo kada kayo, nana, tata. Kastamot kan ka, Barok. Napuno ka kadimat laeng iti anak may. Uwan tata. Nasaya at nukasta. Kahit nakasagana ka nga ron amang ikasar iti anak may. Kwa, tatang. Ay, saan asikat ti pagdamdamaga ka? Kuang amin tata. Adaim mo na ngayong kasar ko. Adamay sa nga anak mi. Nagsina kamin. Anya? Aramidem akabit ti anak kaw? Lakay, agparbeng ka. Mabalin tayo mo't apagsaritaan anasaya at dahit oy. Saan arumbeng agungat ka? Ay, sumardeng ka, sita. Bayan na ngagsaaw. Ala, pumanaw ka dito'y balay kaw. Itamat laeng, si kaalalaki. Tatang, pangaasiyo. Saan niyo kumamot abastusan ni Wilson? Ay, atal na ka, Ophelia.
Manipod ita. Putdemon ti relasyon niyo iti day ta alalaki. Ay, anti panunot mo. Amom nga da pamilya na. Nakirelasyon ka kat kankwanan. Sige, Ophelia. Agpakada ako na. Apay akas jayt inaramid yu kan ni Wilson, tatang. Ay ayatak unay ni Wilson. Saan ko maanatang kan ti ulom? Apay, kayat mo ti agbalin akabait. Nagsinadan iti asawa na, tatang. Uray pay. Apay, may kasar na kang arod. Tatang. Ay, usaram ko mamat na panunod mo. Ni Anton langan ti pakirelasyonam. Ta sigurado, baruday jay. Saan ko nga ay ayatan ni Anton, tatang? Ni Wilson ti ay ayatag. Anya? Ay, di naksukiren, Ophelia. No ipilit mo ti kayat mau, laksiden ka nga anak. Agyaman na nagpakita ka. Kalpasan ti inaramid dagiti dadakkel ko ken ka. Gaput ay ayatan ka. Katnam na maag. Akabaalan na kailaban ka dagiti dadakkel mo. Kuna ni tatang alaksiden nak nga anak. No ipilit ko ti kayat ko. Anya nga ron ti planom ita. Putdam ka din ti relasyon ta. Saan, Wilson? Ay ayatan ka unay. Nukas ta nga ron. Sumurot kan kanyak. Agdanatan. Anya? Sigurado ka iti dayta a desisyon mo? Wan. Tangay sa andak akayat dagiti dadakkel mo. Agtaritalangan. Sige. Inton na rabi. 12:00. Umay naksukunan ije balay. Sigurado ang nakaturog ton dagiti dadakkel ko. Inayadak ti akimpake. Sigurado apa umay itan ni Wilson. Eksakto ang makaimpake ak. 12:00 ton. Inayadak tumatan ti rumwar. Makaamuditan. Sumurot akon ka ni Wilson. Jack ipalubos apag sinaan da kami. Pakawanan dak, tatang, nanang, no naaramid ko ti kastoy. Among ka di ter aramidam, ha? Nakitaray ka kitin kin ni Wilson? Uray ka di si ka, Kara? Kat saan nakmat ang maawatan? Kasano ngay nulukwan na ka? Saan kayo mat anagkasar? Isung awan laban mo nulukwan na ka. Ay ayatan nak ni Wilson. Patsak asaan nak to alukwan. Makaamu ka. Total, adamot panunot mon. Pangaasim, Kara. Saan nak kumamot ababalawan? Talaga nga ay ayatak ni Wilson. Saan mo kumaapanunutan ti panangloko ng to kanyak? Tilangan panunutam. Nasayaat ko matipagtungpalan ti relasyon mi. Alahunan, anyapay ngay nga rod. Kat addaditan. Sangwam nga rod no anyaman ti ibu nga dayto nga inaramid mo. Anya nga taitan ti kun na dagiti dadakkel ko. Nabasa dalakid din ti surat mo. Kat nalabit, agpupungtot ita ni tatang mo. Mapakawandak tumot lang ata. Imposible nga agnanayon latan akagurada ka. Dumtang tumot lang ti panawen a mapakawanda ka. Sapay la kumaa. Nasakit mo tinakam ko a pinanawak ida. Ang mangnamnamaak a maawatan dak tumot laeng. Ala, maturog tan. At dapay trabaho ta inton bigat. Sa dino tinaggapwam? Nagpawitak iti anak ko. Sigurado ka? Para iti anak mo laeng ti ipaw-pawit mo? Anya ti kayat mo asawan? Makadkadlawa kon Wilson. Siyak mo't amin ng ti agas-gastos. Manipod abang, aging ga iti bills. Mapanmat amin ng ti sweldom iti anak mo. Ano sampay lang kuma, Ophelia? Agpapaagas namin ti anak ko. Isu akasapulan na ti kwarta.
Mangibati kamot para itibagim. Kasano no awana kon? Saan kan amangan? Isungarod apagyamyamanak nga adda kay tibiyag ko. Inted na ka ti Diyos kanya, Ofelia. Katsapay la ko ma, tamaan ano sanak. Sige, maawatan ka ita. Ngam kitaam kumamot Saan mabalin akas to'y latan? Kasanungay, no addan tumat anaktan. Saan ka madanagan? Italaang daytoy. Talaga saan nga may dagiti dadakkel mo dito'y pagtrab-trabahwam anya? Amok, nasakit tinakam da kanyak, kat linaksid akon nga anak. Sa bagay, kastamot nga minti na ibaga ni tatang mo kan ka. Wen, ngam, oray nga taninanang kat nasakit mo tinakam na kanyak. No umay na kanto sa rungkaran dito makunam asaan nasakit tinakam na kan ka. Kara, amom, adda mapalpaliiw ko kan ni Wilson. Anya day ta? Sana la awagan ti anak na, no awanak adumdumngag. Anya? Kan amom ka di asyak amin ti agas-gastos iti pagababangan mi. Kat uman anugot kalatan? Kunanamot nga italaang, gapot agpapaagas kano ti anak na. Ay, anya kat nga minda ito nga inararamid mo. Paliiwak pa'y, no agbaliw matlaang daytoy a sitwasyon mi. Kat kasano no saan nga agbaliw? Kat si kalatan dagas gastos. Anya ti aramidam? Diyak amo, Kara. Diyak amo no anya ti aramidak. Ala, agkararag kalatan. Dawatam iti apo nga iturong nakaitinasaya at a desisyon. Nanang, ay na, imbag man ta nalagip nak asinarungkaran. Manunabulan manipod pimanawak. Ngam, italang asarungkaran nak. Gapo, tas saan nakapalubusan di tatang mo arumwar? Naglibas na klaang. Imbag no saan nga agungat inton agawid kayo? Adda na panan na. Kat inton malumpay asumangpet. Iso saan mabalin nga agbayagak ditoy. Apagbiita klaang. Nanang, pakawanan dak ko maiti inaramid ko. Agawid ka kuman. Agkid daw ka iti pamakawan ka ni tatang mo. Patsyag ang mapakawan na kanto matlaang. Ngam, kasano ni Wilson? Amok, talaga asaan ang maawat ni tatang? Panawa mo ni Wilson. Ada asawa day jay. Bayam ko mga ornosan na ti pamilya na. Nanang, Ad-ada asaan na ang maornos ti pamilya na. No sumrek ka iti biyag na. Panunuotam ko nga adda anak da. sige nanang. Panunutak ana imbag dayta ana ibaghayo. Agriring ti cellphone ni Wilson. Kitaak man no asino ti umawawag. Nali ti naka-phone book. Ti asawa na. Apay nga tanga umawawag. Ofelia, asino ti umawawag? Anali. Mabitlan. Inaksong bata ni Jerwar. Apay amasapol nga umadayo. Apay asaan ko ang mabalin amang nagtipagsaritaan da. Adda ka di ilimlimad ni Wilson kanyak. Apay anaskan nga umadayo ka. Saan ka di ang mabalin amang ngagko ti saritaan nyo? Ikan na kumamot iti privacy, Ofelia. Saan nga amin, katrumbang amamwam? Maipapan iti anak mi, tinagsaritaan mi. Naskan ka di pa'y amangag mo? No awan ilimlimad mo. Awan ko matirumbang apagtanagam, numangag ko ti saritaan nyo. Mabalin ka di. Saan tan apagsaritaan dayta? Maturog takit din. Kayat kon, ti agina na.
Apay, asaan ka pailaang nga agrubuan? Maditibagi ka. Maulawak no buwang anak. Agabsan takpay lang iti trabaho ka. In-text kon ti boss mi. Kasta ka di. Sige nga, Rod. Agin na nakapailaang. Kabailam ka di ti agmay-maysa. Amangan no kayat mo nga agpakadakmat iti trabaho. Saanan, kabaalak da ito eh. Sayang mat, no agabsan kapay. Sige nga, Rod. Ag-text ka lang no saan mo akabailan. Apay nga taan nakalukat ti ruangan. Kan nakasipsip ngat. Wilson, sa dino ti ayan mo? Ilukat ko ti silaw. Sumuragkak iti kwarto. Wilson? Awat dito kwarto? Adda nakaparabaw asurat iti basit alamisaan. Basak. Dear Ophelia. Pagawanan na kuma. Ngamurayan niya ti araramidak. Ti asawak lang ti ayatak. Nagsina kami kapoy ti nana. Ngam itatanatayin ti nana. Agawidak. Tapno urnusan mi ti amin. Kan para matlaang iti anak mi. Sapay ko ma, tamawatan nak iti dahito at desisyon ko. Ophelia, ulit at manantiagkid daw iti pamakawan. Katsapay la ko ma, tamabiro kam ti lalaki at talaga aparakan ka. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Wilson. Sinukir ko dagiti dadakkel ko, gapukan ka. Ngam kastoy laeng ti isubad mo kanyak. Aging gaita, sanak pa'y anagawid ijay balay mi, Mr. Lonely. Mabaina kinitatang ko, numaamuan na, apinanawan naklaang ti lalaki, agapuanan, ti panagsukir ko kadakwada. To'y pagayam mo, Ophelia. Agyaman pagam Ophelia iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, agawid kan, ket ingka agkid daw iti pamakawan. Tapat tiyek ang mapakawan na ka dagiti naganak mo, nulakit di, tanapudno ti panagbabawim. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged, itinagan nga Ophelia, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay parang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinaga na Ponciano, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa ka mamartak diti lugar mi. Anyaman dagiti pamagbaga dagiti dadakkel ko, nang runa ti asawak, katyak pulos impangan. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Ponciano, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. May hal daw matgayaman. Ay, mapisin ako na. Oh, Ponciano. Ne, na kayo matgayam nanang.
Anya ti masapol yo. Ay na, imayak, tao may kukumabayadan jay duwagasot nga inutang ko kini bakit mo idinaminsan nga aldaw. Ha? Kasta rin anak. Huwag bawan mat ni Talya. Ay kat no awan, napan manan nag-deliver itila ko na ah. Kat si Kangay, adda ka laang ditoy anaaldawan. Siguro nalabas manan ti bartek mo idirabi eh. Iso anaaldawan ka anya. Ninanang mat. Ay napunsyano anak ko. No ni Talya ti maumaken ka, ay jaklamaon. Agasam man day ta. Di ka pa yun makatrabaho gapulaang iti bartek mo. Ninanang mat. Gusto nga ruden ah. Ay di nakpagsardengan, punsyano. Imbis nga amirisam ana imbag ti bagbaga, kastakit din ti sungbat ma. Nagnaak itay ijayan dananang. Nakuna na nga inted na kanukan ka jay duwagasot nga utang na kanyak. Uwan. Ngaming gatang ko ni tisidain. Iso jay madama nga ilutlutok. Anya? Apay nga igatang mo. Inayon ko kumaday dyan nga igatang iti ilakok inton bigat. Anya kamutan. Kwa. Kayat mo asawan. Awan apulos tinabati iti sweldom iti Sabado. Awan pa'y tiinyawat mo kanyak. Uray piso lako ma. Talya bakit? Anya kamutan. Daytat ibagbagak kan kakot. Yinom mo amin akwartam. Iso nga uray bitsin kan asin. Di ka pa'y makagatang. Oh, pare. Mapanta ka di pa'y uminom iji store ni Belen? Wala. Mapanta, tanalpas mo ti trabaho tayo. Barang sungbatan nak mo ni Belen. Katwa na. Di ka madanagan, pare. Suportaran ka. Ay, thank you, pare. Sabay ko mga rod, taklunan nak mo tayo. Ala, di ka madanagan. Amok nga klunan na kaday jay. Amok matkat nga gusto kan ka ni Belen. Anya, kurang ka di pa jay ininom yo manong punsyano? Ay, wala. Kurang pa eh. Sumardang kami tulain nga uminom. Ito nakluan na mo ni James sa kumparek. Anya? Anya, ikan ako ni Tiara ka. May sala nga bote. Kalbasan na. Nagamit kami tumatan. Alaman laangan. Ngamne pang nga asiyo kuma tahusto da ito yan. Awan ka di. Nuaklunam ko mga minan ni James. Di saan kami nga uminom. Ang saan mo pa yung matlahan nga inaklon. Iso nga uminom kami lata. Anya? Unay kan. Nabartag ka manan, Ponsyano. Ay, anya ka matan. Awan matan ti panagawid mo dito balay. Asaan ka nabartag? Pasensya kan. Bakit? Nabartag ka man na nagawid. Saan ka ka din nga gungungat? Anya nga rot ti kayat mo nga aramidak. Agkatawaak. Gapo iti kastangar aramidam. Saan mat? Hanggang Jack ngamin kayat nga agungungit ka. Tapumangit ka ngamin. No nakasta nakamisuot ka. Ay na, Ponsyano aya. Kaano ka di asardengam ti kastaki na mamartag mo? Eket sumardeng akto no mabangkrap ti factory ti arag. Ay no. Niko. Sana ka makinin na ngawkan ka Tapnosong batan nak iti kasta. Ay na Ponsyano. Di ka pa yun makagatang iti sidaan. Ay, awan sir-sirbim nga agtrap-trabaho. Pasig nga arak ti papanan ti sweldom. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayaw, Ponsyano. Na, nagmayatan ti panagsuyab mo, tengat aldawan ngam kariring mo pailaang. Inanang mat. Di magas ni Talya ijay balay itay bigat. Nakuna na akas taunay manen abartek mo idirabi ay. Ay unay ka na nakaw. Pang-asim kumamit tasardengamon day tang aramid mo. Mabain ka kumamit iti asawam.
Siyak pa yun nga inam ti mababain iti asawam, gapo iti kasta nga aramid mo. Di mo pa'y matulungan mo. No naumaken ka ni Talya, ay jak lamawn. No saan nga agan anaws amapan aglako-lako iti no anya laditan, saan kayo nga agbyag, panunutom kumamot dayta, anak ko! Lakay, awanen ti bagas tayo. No adda kwartam dita, gumatang ka kuma iti bagas tayo. Sakbay ayibus mo iti arak. Ha? Anya aha, nalawag siguro matimbagak. Kuha. Pasensyakan bakit? Awa na talaga ti kwarta kita. Inton Sabado pa lang ti panagsweldo me. Anya, kayat mo asawan. Inton Sabado pa lang ti panlangan tayo? San mat? Ang mga nuwada pa la kwartam dita. Sika pa lang ti gumatang iti bagas tayo. Ikarik, sukatak inton Sabado. Ay, awandat panamatik iti daytangay bagbagam. Inton Sabado nga agsweldo kayo, arak manen ti papanan ti sweldom. Ay na, makaumati kasta nga aramid mo, Ponsyano. Nga kalakit din na yan, bakit? Kanayong kalatan nga gungungit. Agproproblema akno sa dino ti pangalak iti igatang ko iti bagas. Kas kada abasto tayo dito balay. Angam sika, igat-gatang mo lang iti arak ti sweldom. Anyat klasim nga ama. Di ka matanagan. Intun sumarunong agsweldoak. Itad ko amin kan ka. Bakit? Makauma ka. Kanayo nakasta ti bagam. Ngam oray na minsan, awan tinungpal mo. Ala, tangay kastamot akanayon, nasaysaya at langaruden no pumanaw kami iti anak ta. Agawid kami pa'y lang iti ayan dananang. Makaammo kamutan iti biyag mo. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, Ponsyano. Siya karod. Abayaya. Nabartak ka manan. Gatuan. Nabartakak manan na. Inton bigat, mabartakak tumanan. Kastamatan inton kanikadwang haldaw, mabartakak tumanan. Anya? Awan nga rod dagiti aginak nga widak. Iswa kastoy latan na. Kastam kadilatan akanayon? Ah? Imbes amapan mo ay aywan dagiti aginam, tapno agsublidakan ka. Ngam saan mat? Talaga apaturayam day ta kinamammartek mo. Talaga asaan mon amaikat day ta abisyom. Di ka kadi madanagan, Estela. Mapanak tulat tayo di ayan datalya. Nga mo saan pa nga ita? Makitang danak pa tapno da kwartak amapan. Kasano kuma nga da kwartam amapan? Katunggal agsweldo kayo. Iinom yumot amin kini James. Sana nga uminom ni James. Inaklon nga minan ni Belen. Isa nagbalbaliwan. Kasta? Nasayaat nga rod ano nagbalbaliwan? Katkasjay ka kumamat. Anyamatan. Nung ano nga gawin akon? Imbaya ka bak na matan. Salbag tikas to'y. Di naman lai nure nakawit ti tao. Sanayin todo. Sabay ada akon dito'y nagalis adalan. Abatog titepang. May galisak. Estela, mawawak. Ikan nakitidanom. Arak ngay, di mo kayat. Bala, siya akong ti mangala iti inumo manak ka. Itaa ka sa pulam titulong. Ayabam, dayjay a James, akanayon mo akadwa amapan uminom. Ay na, husto ka din anak ko.
Imbes ang maasyanak, gapu iti kastaan na pasamakan ka. Ngam saan? Gapu tadi kamot ngamin ammo adumngag iti sao. Adto yan ti inumam, anak ko. Ala, uminom kan. Panunutom ita. Dayjay agayam mo akanayon mo akadwa. Adda ka di ti maitulong na kan ka ita. Adda ka di. Ita nga adda ka di ti hospital. Da kami pa'y kininanang ti agdiskitar iti pagbayad iti bills mo. Into no makarwar ka, kat maimbagan ka, inka man uminuman. Makapahay blood ka talaga. Ita nakarwar ka ni di ospital, anak ko. Husto kumamatan. Likli ka munti